umujinya uburakari ntibuza bukora muri uru rugendo. Hazakora kwihangana, hagakora kubabarira, ngurwo rugendo ngwirwirembo rufunganye. Ariko kubikwepa bavandimwe, irembo rifunganye, izo mbaraga uzazikura. Muririmbyi yavuze ngo izo zabishobora ute. Amwira ngo Michael Jackson yagaze ategura konseri mu mezi 6 bagatangira gucomeka ibyuma. Nukuvuga ngo turi mu kwezi kwa kabiri, deja ko baracomeka ibyuma bazaririmba mu kwezi kwa 7 kugira ngo baregere amato yose babiregere babipange neza. Michael Jackson yakora kumujya abantu bagahwera habagambya amambirase, bazabazana amambirase bakaza bishiza mu amambira, bamwe bagapfa abandi bakaja kubahungiza bahwereye. Imbaraga z'umuziki, mugende mukurikirana amavideo ya Michael Jackson, tubiziranyaho ko ntaco dushoboye tari kumwe natwe. Ariko iyo uhari byose bigenda kuko wabishatse. Mu izina rya Yesu, amen. Reka some bafite Bibiliya. Tugiye kasabe abadiyakoni tambuka imbere, tugiye kwakira igaburo. Abadiyakoni badufashe. Kongera Imana yacu amashyi menshi cyane. Murakoze cyane. Twongeye gushimira Imana tugiriye neza, gikorwa ciza c'umugisha duhawe cyo gusangirira ku meza y'umwami wacu Yesu. N'umugisha umuntu atobara, n'umugisha tutagura mu mafaranga, n'umugisha tudakura mu babyeyi, n'umugisha ukomoka mu ijuru. Mwakoze cyane. Katwongere dukomere Imana amashyi. Twongeye kwakira abaje nyuma. Nabonye umukozi w'Imana Poso Samu, ni inshuti yanjye umwihariko, ariko n'umunyeshuri twiganaga hariya hirya aho twigiraga. Reka musabe rwose ave hasi. Yakoze cyane, ave hasi tumwakire. N'uwo bazananye, Imana imuhe umugisha. Turakwakiriye, wakoze cyane, barikiwe sana. N'abandi baje nyuma nabo turabakiriye. Reka dusome ijambo ry'Imana. Reka nsabe Konfi badusomere mu byakozwe n'intumwa, ni ibice 2 umurongo wa mbere. Byakozwe n'intumwa ni ibice 2 umurongo wa mbere. Umunsi wa Pentekoste usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima.
nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro. Ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuza umwuka wera batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Amen. Amen. Komeza. Muri Yerusalemu habaga abayuda b'abaturage b'abanyedini bari baraturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Uwo muriro ubaye, abantu benshi baraterana, batangazwa nuko umuntu wese yumvise ba bandi bavuga ururimi rw'iwabo. Barumirwa bose baratangara bati, mbese aba bose bavuga si abanyagalilaya? None se niki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu za kavukire? Kandi turabapariti n'abamedi n'abanyaramu n'abatuye i Mesopotamiya n'i Yuda n'i Kapadokiya n'i Ponto no muri Aziya. Amen. Urakoze cyane. Reka dusome muri Matayo. Hindura dusomere muri Matayo ibice 7 umurongo wa 13. Matayo ni ibice 7 umurongo wa 13. Munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijya mu bugingo, iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Amen. Uyu mugoroba nahawe kuvuga ijambo ryitwa imbaraga. Iryo jambo nahawe kuganira n'imitima y'abakristo muri uyu mugoroba. Abantu bose bakunda Imana. Abantu bose bakunda Imana. Ico ukoze ubushakashatsi ugakora ubushakashatsi ukaganiriza abantu ukavugana n'abantu ugakora imibare, abantu bose bakunda Imana kubera ko twabyigishijwe. Abantu bose nta muntu wanga Imana. Ugiye mu isoko ukavuga ngo abantu bakunda Imana ni bande, bose bashira amaboko hejuru. Ugiye muri gare ukavuga ngo apana hano mu rusengero, ukavuga ngo abantu bakunda Imana ni bande, bose ndatekereza ko sinzi. Kandi mu moko yose, mu mahanga yose, abantu bakunda Imana. Noneho abateye intambwe bakaza mu rusengero, abo baba bafite akandi karusho bagaragaje rwose kugira ngo batere intambwe, babyambarire, babitekerezeho, avuge ngo muri porogaramu yanjye gahunda zimeze gutya, iz'uyu munsi ni mu rusengero. Abantu bakunda Imana. Ariko ngiye gusobanura. Ariko inzira z'Imana,
abantu ntibazikunda. Inzira zigana ku Mana abantu ntibazanga, ariko barazitinya. Kiza kikubwira ko abantu bakunda Imana, ariko inzira z'Imana, amabwiriza y'Imana, nico tuvuga amabwiriza y'Imana, amategeko y'Imana, amahame y'Imana, abantu ni nkaho batayakunda, kuko arabagoye, ntabwo ari amata umuntu agotomera. Wamugotomera, je nkunda amata cyane, ngo ngotomere nshike wenda aho amata, ngo ngotomere nkunda amata, ariko ivuga utari inshushu ndayakunda, arashusha arakonje ndayakunda, nkunda amata. Ni benshi hano bakunda amata, ntabwo ari amata amategeko y'Imana ngo ufate nkanje uyakunda n'abandi benshi ukamuyafata ukanywa ugagotomera ukavuga atashi merewe neza. Abantu bakunda Imana cyane, ariko amabwiriza n'amategeko n'amahame y'Imana, nico gituma rero bisaba ngo iyo umuntu avuga ngo akunda Imana ariko ntakora amabwiriza y'Imana, ntakora amategeko y'Imana, uba uvuguruje icyavuye mu kanwa kawe. Ntubukunda Imana. Abantu bakunda Imana ariko amategeko y'Imana, ariko amabwiriza y'Imana, ariko amahame y'Imana, abantu baza bayakwepa, ntibayakunda. Kandi ijambo ry'Imana riravuga muri Matayo ibice 11 ngira ngo umurongo wa 12, haravuga ngo uhereye ku gihe cya Yohana ngukageza none uyu munsi ubwami bw'Imana bugira gute? Buratwaranirwa. Ntabwo ari amata y'ikivuguto ugenda ufate wamugotomera ufite inzara nyinshi n'inyota nyinshi ngo bibe birarangiye. Aya, iyo bashizemo igisirimba hano Musabwa yaducuranga, uzamubona abantu bose kandi ubona amerewe neza cyane. Tugira n'abacuranzi beza, Musabwa, Zungu, n'aba Dawudi iyo baje, n'aba Aimable, bazashiraho ukazubona abantu bose bagiye. Hari utuvideo tumwe za nkunda kureba cyane twacu two muri veye, hari kamwe nimba ari yihe bonane, kanisa ryose abakobwa bakuyemo inani, bakuyemo imipira, babaje y'imbeho, bahambiriya ndakagira zangashiraho kuri stati buri gihe, ukabona rwose bakije umuriro. Ibyo ni ibintu Imana ikunda, ariko ntacyo bisaba. Donc n'indirimbo ni ikintu ciza ku bantu bose, kiri mu maraso. Umuntu wakoze sente ntiyayikuye muri sente, yayikuye muri we. Ni ukuvuga ngo umuziki kugira ngo awushire hariya yawikuyemo, abona kuwushira hariya. Uri hariya rero uzusembuza uri hano, iyo bakubisemo nta bindi uzuita. Donc ni ibintu biri connecte, uzukora hariya hano hagasara. Niko ibintu bimeze. Kandi utitaye ngo baririmbye Imana, ngo baririmbye kuja mu ijuru, ngo baririmbye haleluya, ngo baririmbye indirimbo z'abamarayika. Hari umuririmbyi ukomeye cyane tagihaba witwa nde? Michael Jackson. Michael Jackson arya nuwo? Michael Jackson ni umuririmbyi wabayeho kera, ashize nk'imyaka
hafi sinzi imyaka amaze apfuye, yagaze ategura konseri. Je kubera ko nabanye n'abaririmbyi ba Larume, inzi ibintu buriya nzi umuziki wose wa mu mutwe, ndawuzi umuziki kubera kubana na Mima ari umucuranzi ukomeye cyane muri iki gihugu, na Larume abanyamuziki, kuvuga ngo bagaza nkamenya ngo aha si kuriya bagomba gucuranga, bagomba kuzamuka, cyangwa bari bakwiye kumanuka, cyangwa bari bakwiye gutambika murabizi. Muziki ndawuzi kabisa, gusa sinshobora gushika hariya ngo nyuzeho intoki tuzokunda. Ndawuzi kubera kubana n'abacuranzi, Mimagaze akora nkabyumva neza muri repetition ya Larume. Ndawuzi muziki, ndawuzi cyane. Noneho muririmbyi umwe arambwira ngo baza bagendaga bareba nyine biga uburyo abaririmbyi baririmba, arambwira ngo Michael Jackson yagaze ategura konseri mu mezi 6 bagatangira gucomeka ibyuma. Nukuvuga ngo turi mu kwezi kwa kabiri, deja ko baracomeka ibyuma bazaririmba mu kwezi kwa 7, kugira ngo baregere amato yose babiregere babipange neza. Michael Jackson yakora ku mujyi, abantu bagahwera habagambya amambulance, bazana amambulance akaza bishiza mu amambulance, bamwe bagapfa abandi bakaja kubahungiza bahwereye. Imbaraga z'umuziki, mugende mukurikirana amavideo ya Michael Jackson, murabona amambulance aza gutwara abantu, bataririmbye Yesu, bataririmbye Mwuka Wera, bataririmbye amaraso y'ubuzima bwa Yesu, bataririmbye kuvuka kwa Yesu, bataririmbye ijuru, bataririmbye abera b'Imana, oya, baririmbye gusa karirimba umuziki. Iyo bakubise hano umuziki mwiza, umucuranzi mwiza, biba ari byiza cyane, biraryoshe. Ariko mbabwira abana b'Imana, iyo noneho turirimbye Imana biba bifite ibisobanuro byiza cyane. Ico abana b'Imana, abantu bose bakunda Imana, kuko iyo bashize n'ibintu byoroshe kubikora, ariko amategeko y'Imana, amabwiriza n'amahame y'Imana, aya ndagira ngo mbibutse umuntu wese ukwepa amabwiriza n'amategeko n'amahame y'ijambo ry'Imana, mu by'ukuri uzoba mu kazitiro kitwa k'isezerano ry'abantu bose, kitwa ngo Imana ivubira babi n'abeza. Iryo sezerano ryo uzacungiraho, yo guha kubera ko yarakuremye, izaguha urukundo rwayo uko ibishoboye, uko iziritanga ku babi, izaguha n'ibindi zitanga ku babi, izuba n'imvura. Ariko umugabane wo mugeni wa Kristo, umugabane w'umugeni wa Kristo, umugabane w'abera b'Imana, ko ndabibutsa mbabwira ngo abantu bose bakunda Imana, ariko amategeko y'Imana, ariko amahame y'Imana nuyakwepa uzobu ukwepsa ikintu utari ukwiye gukwepa,
utari ukwiye guhunga uba mu nzu y'Imana. Aragoye ariko arashoboka, araruhije ariko bishobora gukunda. Araruhije cyane. Ijambo dusomye komfa dusomeye muri Matayo 7:13 aravuga ngo munyure mw'irembo rifunganye. Munyure mw'irembo rifunganye. Iryo rembo ntirinyuramo abantu, ngo iryo rembo riraruhije. Iraruhije. Iryo rembo riraruhije cyane. Ngo kandi abayinyuramo muri iryo rembo ngo ni bake, kubera ko riruhije. Ngo ari ku irembo, irindi rembo rya marembo tugize iminsi twiga, ngo ryo nta ni umuhanda munini unyuramwo abantu bose, ntugoye rwose, ntugoye. Ni umuhanda usanzwe unyuramwo abantu, ntugoye, uroroheje. Ngiye rero kubabwira, kubasaba, kubibutsa imbaraga zizabashoboza kudakwepa amategeko y'Imana, ahubwo kuyakora ukanyura mu irembo rifunganye. Nubwo rigoye ariko rirashoboka. Haleluya. Nubwo rigoye, mwabahungu mwe namwe mwabakobwa, nubwo irembo rifunganye rigoye ariko rirashoboka. Mwabaririmbyi mwe, nubwo irembo rifunganye rigoye riruhije ariko rirashoboka. Ndiyo? Ariko rirashoboka. Mwabakobwa batoya mwe, nubwo irembo riruhije, rifunganye riruhije ariko rirashoboka. Imana ndiyo tuzanira ikintu kidashoboka ngo ikiduhe, ngo ikidushira imbere, tibikunda. Yavuze ngo iri rembo rirafunganye kandi riragoye, ngo abarinyuramo ni bake. Muri abo bake ugomba kuzamo. Muri abo bake ugomba kuzamo. Ngiye kuguha password, umubare w'ibanga, kugira ngo uzonyure mu irembo rifunganye. Irembo rifunganye uryinjiramwo riragoye cyane, ariko aho rigera finale y'iryo rembo haleluya, finale y'iryo rembo, aho ritungukira, aho ryinjira, ko turiga amarembo afunguye. Iryo rembo iyo umuntu arinyuzemo birangira bigenze gute? Hari umunyabwenge wigeze kuvuga ngo ese ngo umuntu yavuye, ngo ese umuntu akora iki hano? Iyo mureba ku isi dukora iki? Muzamubona dusubiye tugasubira tugasheba neza, tugasheba, muzamubona tuba mu biki? Ese ku isi muzamubona kubera umuntu yazamutse none ejo yamanutse, ejo bamukomeye amashi, ejo bamuteye amabuye. Abari abakene kera muri Kongo, ubu ni abakire bo hejuru. Abari abakire bamanutse. Ibintu bimwe iyi si bombori muzamubona. Mwanditsi yaravuze ngo ese umunyabwenge ngo umuntu yavuye, ngo ese umuntu azakora iki hano, ngo ese nyuma yaha azoja, nyuma yaha hari ikindi mutegereje, nyuma yaha hari ahandi hahari. Yego harahari. Iryo rembo rifunganye, iyo umuntu agiye rirangira winjiye ngo mu bugingo buhoraho. Mbega ihuriro ry'abera bose bavuye mu isi. Isi na Satani ndetse n'umubiri. Mbega ihuriro
abavuye muri Amerika, yego, abavuye i Burayi, ihuriro ry'abera ndetse n'umubiri, abavuye muri Afurika, umwana w'Imana wanesheje, abavuye muri Afurika, abavuye mu Rwanda, abavuye muri Kongo, abavuye ku isi yose, ihuriro ry'abana b'Imana. Ngo mbega ihuriro, tuvuye mu isi y'ibibazo n'ibyago, ngo iryo rembo rirafunganye, ngo ariko abarinyuramo ni bande? Ngo ni bake, ngo ni bake, ariko finale yaryo, mureke twihanganira imibabaro yo mu irembo rifunganye, mureke twihanganira imibabaro yo mu irembo rifunganye. Ngo ari ku irembo rigari, nta mabwiriza y'Imana abamo, nta n'amategeko y'Imana abamo, ni ukugenda gusa, riroroheje cyane. Ngo ariko finale, ngo ni hehe? Mu muriro w'iteka ryose, mu mubabaro, umubabaro n'agahinda. Niko byanditse. Abakristu, ikizagushoboza kunyura mu irembo rifunganye, ngiye kukubwira. Bibiliya yavuze ngo intumwa ziri hamwe. Ndabaye ibice bitatu by'intumwa. Igice cya mbere cy'intumwa ni igihe bari batarahamagarwa, ba Petero baba mu buzima bwo kuroba indagara, isambaza, bwo kuroba amafi. Babaga mu buzima bwo kuroba, ari abagabo bari mu ngo zabo, bayoboye ingo zabo, umuntu wese aba mu mirimo ye, mu kazi ke. Petero yari umuntu nk'abandi. Petero, igice cya mbere kimugaragaza ko ari umugabo uje gushaka ubuzima bw'urugo rwe, naho gusa. Uwo mukubita yo gukubita, uwo mucira yo gucira, uwo mutuka yo gutuka, uwo mugirira nabi yo kugirira nabi, yo kwishura n'ubuzima busanzwe. Cyo ni igice cya mbere. Intumwa bari abantu bari muri bizinesi zabo kimwe n'abandi bose, bari muri bizinesi. Abacuruzi bacuruza, abakora kuri za Rwanda Revenue bakora muri Rwanda Revenue, ababa mu bitaro baja mu bitaro. Ntiwozaniye Petero ngo sengera umurwayi, nta gitangaza n'ikimenyetso cy'umwuka wera kimugaragaraho. Icyo ni igice cya mbere cya Petero. Ni umuntu wiri gushaka ubuzima bwo kubeshaho umuryango we, setu. Icyo ni igice cya mbere. Igice cya kabiri ni igice Yesu yabahamagaye, yababwiye ngo nimuze munkurikire. Atangira kubatoza, agakora ibitangaza bakamureba, akazura abapfuye bakamureba, agahumura impumyi bakamureba. Arabatoza. Icyo ni igice cya kabiri. Ariko icyo gice babaga mu myitozo, batarahabwa akazi, bari bakiri abantu nk'abandi. Umunsi umwe ngo bashike mu mudugudu umwe, barabirukana. Petero aravuga ngo aba bantu we batwirukana turi kumwe n'umugabo ukomeye. Babwira Yesu ngo reka tumanure umuriro batwike bano bashenzi. Yesu aravuga ati ye baba we, muri abanyakamere bigezaho. Bari abantu kimwe n'abandi, bari abantu rwose, ariko babanaga na Yesu. Ariko icyo gihe harimo abakubatoza. Icyo gice kiba uko. Igice cya gatatu ni igice Yesu amaze kubasiga aja mu ijuru. Arababwira ngo ngiye kubohereza izindi mbaraga kugira ngo muzonyure mu irembo rifunganye. Irembo rifunganye risobanura iki? Risobanura ngo niba gukubita kuri uyu musaya uko ariko nguko tuziranye we. Ngo bagize gute?
ngo bagize gute twebwe Imana iziha n'amafaranga umuntu agananirwa gutanga icyacu 100 Imana ikaguha 100 ku kazi uzugira ngo ako kazi kawe yafunze ninde wo gufungurira twebwe dukunda Imana ariko amategeko y'Imana kandi ico bifuta cya kindi twavuze nakano twebwe umuntu azananirwa no gutanga icyacu n'amaturo sociale hano tuzatugira ibibazo byo kugaburira abantu hano kubera mureba abantu bangana gutya mu gitondo barutuku nka gatatu kuwa gatatu babuzuye gutya ariko twavuga ngo sociale hari uwigeze avuye Bugande atanga 500 acitse ya magande acitse ukibaza ngo uyu muntu kurakina n'izo tazi saro abitwigishe mu gitondo umuntu agahabwa akazi umuntu agakurwa ku cyafu agakurwa irode akajanibwa Imana yagupashirije ariko yakubwira ati baratwigishije wa mukozi w'Imana aruvuye muri Canada ngwiyo Imana igufunguriye uzumenya kwigwaye urufunguzo narwo gufungurira abandi tukwiye kuba mu buzima gusa bwo bwuko bagufunguriye ngube mu buzima gusa bwo kwinezeza mu byo wafunguriwe ariko ubumenye ko uhawe urufunguzo rwo kugira ngo ufungurire abandi irembo rifunganye Petero n'izindi ntumwa ari abantu baba mu buzima bw'ubustare bwa Yesu ari umusitari ukomeye cyane yagazanyura ahantu quartier yose kamukurikira kandi bakamukurikira ku mpamvu zitandukanye ijambo ry'Imana rivuga gute iravuga ngo baraho Yesu arababwira ngo ngomba kuja mu ijuru kugira ngo bohereze imbaraga zo kunyura mu irembo z'abantu bakugirira nabi ariko wowe abantu bakugirira nabi umutima wo kubagirira nabi ukawusohora izo ni izindi mbaraga ziva mu ijuru zisaba ngo umuntu wakugiriye nabi we umugirire neza wowe zishoboza izo ntibiva mu byo twariye mutsima n'inyama n'amata tuba twariye biva ahantu mu ijuru bikagushoboza kugira ngo iyo wakoreye umuntu ikintu cyiza iwe akagukorera ikintu kibi hari izindi mbaraga zigushoboza kumukorera neza kandi bikaba automatique umuntu ntabivome ngo biza bisa nagiye kubikura ikuzimu ikintu kidashoboka bikaba automatique nk'umuntu ukugiriye neza iyo byabyorosha umuntu nkunda kubivuga urwo rugero nkunda kuruvuga cyane mu mama wigeze kungirira neza ni benshi bangiriye neza ariko uwo muntu ni uzuza vuba kandi azaza kenshi hari igihe nyine ikintu kigenda umuntu agisubiramo umudamu witwa Bakunda yigeze kumva $100 kandi twari dufite urugendo rwa larme rwo kuja muri Afrika y'Epfo kera imbari 2006 na 7 abantu bose ari mu buzima bubi ndagira ngo nta muntu abantu bakuvuga ngo kibuga nta muntu naraherekeje ngo ngere ku kibuga cy'indege Ikanombe gusa twaza twanyura muri bisi naho kuvuga ngo twinjira mu kibuga cy'indege ngo duherekeje umuntu ngwagi nari ntaramuherekeza nari ndarabona umuntu urira indege ngo muherekeze ico gihe rero batubwiye ngo hari abantu bashaka kutwishurira umuryango wa larme tukaja kuririmba muri Afrika y'Epfo baratubwira ati umuntu azishakire passport nareba imbere n'inyuma nkabona wapi kandi ico gihe agazigura 50,000 imbere n'inyuma tibikunda ndavuga ati uko abantu bose bazo muri Afrika y'Epfo
ubu ibintu byaroroshe. Hari abanyamerika, hari abanyaburayi basigaye bamabikozaho bakaba baragarutse, abanyakanada, ibintu byaro umuntu umugabo mutara uvuye muri Amerika hagasa n'uvuye hano hakurya i Bukavu, ni ibisanzwe. Ni ukuri kera ntimwagaza mubona ko ari umuntu usanzwe, ariko ubu abahungu benshi hano bafite abafiyanse kwamabaza twamadukuja mu bukwe. Uriya avuye muri Canada yakoze ubukwe, Kicukira avuye muri Australia yakoze ubukwe, mwo bishobora byabaye abavuye ninga bavuye Bujumbura. Nuko noneho kugira ngo muzovuge ngo muri Afrika y'Epfo kurira indege icyo ayo makuru muzihangane nzoza ngumanya babwire ntakundi yaranyishe mu mutima kabisa. Turagiye na Ntamayiza na Karegeya, tugiye Kamembe, hari ububyuke kwa Pasiteri Muyoboke. Turasirimba cyo ndibuka narabwiriye ngo turangize turasirimba. Umudamu witwa Bakunda cyo nari mu gisirimba cy'umuriro, tuba mu masengesho atazava tudakura umuriro w'amasengesho n'igisirimba kiryoshye. Yama ashira $100 mu mufuko, sinari nzi ni $1. Pasiteri Ntamayiza akupiga isirimba agiye gukomanda twarushe. None ariko bari baratubwiye ngo hari abadamu ngo baba i Kamembe baza bakora i Bukavu, ngiyo banezerewe ngo mwabanejeje ngo bazabaha $1. Ako kantu kazamwe. Noneho Ntamayiza bari baramwe kuko bagazabajayo kenshi. Noneho ngo mu kirere turi mu kirere twitse gutya, Ntamayiza ahita afata mikoro, wa mudamu kera yayikubisemo, namangira umutekano muke, ya mawazo ya makuru anzamu ashizemwe ikihano, kandi sinarizi $1. Okay, nari nzizi ko zibaho ariko nari ntarafata $1. Ngira Imana ga Ntamayiza arahagarika umukunga, amare kuwuhagarika subiye inyuma nja kureba icyo bashize mu mufuko, nakurura amafaranga sinyamenye, nasa gukurura sinyamenye, noneho ndayakuramwo yose sinaruhamenye. Nico ge ofete ubuga sinayamenye. Kurura umuvandimwe umwe wari aho hafi, tese yewe nareba nkabona si Amanyarwanda, nashaka kureba nkabona si Amakongomani yo nari nyazi. Ayo mafaranga nibwo ni amafaranga se cyangwa nakandiko se yanyandikiye, ariko nkareba nkabona siko. Kurura mugenzi wanje wari ati ngaho mbwira mbeza amakuru kiniki, ati yo $1 arya bazavuga abadamu b'Ibukavu bazaba ati cyane daneze ngo maremwe nangahe, ati na $100 akavunja ngahe, ati $60,000 gutyo. Nuko twabaye tugisirimba se, ariko ubukene ni bubi. Nari kongeraho n'isirimba aragira icuya cyane atike n'agapapuro nama nigengesera bikomeye, mbona igitaramo kirashize nariko senga ngo gishire, sindeka gusirimba aho n'isirimba cyane. Twagaza dusirimba imyenda ikaroba aho, naja kuroba akaba nkagira ikibazo cyangwa akagira gutya, icyo genda womenye imifuko y'ipataro, icyo gihe twagaza tuguma guhindagura, ishobora kuba inatobotse cyangwa umutekano muke. Icyo gihe mbona tuvuye mu gisirimba amahoro, uwo muntu sinzi kugeza ubu, kandi se wambaye menshi, hari abandi bagiye bamba menshi rwose,
ariko kubera ko hari ikintu runaka nifuza ngo umutima w'umuntu kanezerwa akishima, uwo mutima icyo kintu ndikizamva mu mutima. Hari undi nawe, twese tugenda tugira amateka atandukanye, ubuzima butandukanye. Yesu ashobora kugukorera igitangaza n'ikimenyetso mu buzima bwawe. Mu gitangaza n'ikimenyetso hari ikintu kivuga ngo inzira ifunganye. Arabareba aravuga ngo hari imbaraga zidasho. Umuntu adafite izo mbaraga, umuntu adafite imbaraga z'umwuka wera ntashobora kunyura muri iyo nzira ifunganye. Tibikunda. Umuntu nk'uwo mumama wangiriye neza icyo gihe ntaza nibagirwa, buri gihe mu materaniro hari igihe biza nkamuvuga, kandi sinza nita ubutaha nibiza nzamubabwira, n'ubutaha sinzita ngo narabibabwiye, kuko naje biza biguma kungarukamo. Uwo muntu biranyoroheye cyane kuba nzamutekereza nkavuga ngo ningera ku kintu runaka nzamwitura. Ariko umuntu wakugiriye nabi, umuntu wafashe igihe ukabona yabigambiriye, ukabona yabipanze, ukabona yabiteguye, ukabona yashatse inzira imwe, zibiri, zitatu, zine, zitanu, yateguye ikintu cyo kuguhemukira. Uwo muntu kugira ngo uzo automatikema yo kugira ngo umugirire neza, ikibi yateguye wowe umwishura icyiza, ntabwo ari imbaraga umuntu yokura hariho hose. Izo mbaraga ziva mu ijuru. Haleluya. Izo mbaraga ziva mu ijuru. Bana b'Imana, ndongera kubakangurira, hari imbaraga zidushoboza kunyura mu irembo rifunganye. Tutavuga amategeko y'Imana ku rurimi, tutavuga amategeko y'Imana kubera ko twabitojwe, tutavuga amategeko y'Imana kubera ko ba data na ba mama twasanze bayavuga, ariko twashika mu bikorwa ukabona rwose. Bishop yavuze mu kanya tugiye gutangira inyubako hariya y'urusengero. Abantu nk'aba, abantu mu gitondo saa 6 barutaba, abantu 500, 700, 800 bicara bangana gutya, barenze kuvuga ngo ko turaje gufata credit bank duha amafaranga, kandi naho tutazi uburyo azishurwa, ngo twananiwe guhuza. Niki tutoshobora twahuje umutima? N'ikintu kimeze gute? Ahubwo hari kimwe gikomeye cyane mu mutima w'umuntu. Hari imbaraga ziza zikagushoboza. Izo mbaraga ugira umwete wo kuzishaka, nutazibona uru rugendo rugana mu bwami bw'Imana, mu rurembo Siyoni. N'ururembo ni inzira iruhije, ni inzira idashobokera gusa uwambaye inyama n'amaraso. Ni urugendo rugushoboza. Hari imbaraga zindi zihaba. Haleluya. Petero igice cya 3 kigaragaza intumwa. Yesu aravuga ngo kwiye kugenda kugira ngo mbohereze imbaraga. Mutuye mu isi ni intambara. Iyi si ni intambara. Uchitege, iyi si ni intambara. Nta hantu nahamwe utazosanga intambara. Hari umuririmbyi wavuze ngo hata kama ukitenda mema watu watafanya nini? Watakuchukia. Hata kama ukitenda mazuri watakuchukia tu. Hari igihe ukora ibintu byiza abantu bakabikwangira, ugakora ikintu cyiza aho kugira ngo bakakugirira ishyari bakakwanga. None mwumva icyo kintu kimeze gute? Kandi abo bakwanze kubera ko wakoze icyiza, wowe birasaba ngo ntibikugabanure, ntibigutesha umurongo wo gukomeza gukora icyiza.
ahubwo biguha imbaraga. Umuntu nakwangira icyiza, ahubwo urushaho kumukorera neza cyane. Ubona we yicaye, yashatse inshuti, yabishyizemo amafaranga, yabishyizemo imbaraga kugira ngo akugirire nabi, kandi wamugiriye neza. Tuzi byinshi, turabizi cyane. Umuntu akaza gusura undi ari umubyeyi we, yamara gushika mukamugurira imyenda, mukamugurira mukamuha amafaranga, mukamutekerera. Mwarashitse, mwaramwiteguye, mwaramwambitse, mwaramugira ibintu byiza, mwarakoze ibintu byose bishoboka. Ndabyibutse kabisa. Yagenda yataha, akagenda agatwara ya mafaranga, bakayaroga, agashaka n'abandi barozi bakayaroga. Yaraje mwamugura imyenda, yaraje mwamuryamishije ahantu heza, yaraje amafanta, amata, ibintu byose mwaramugiriye. Yaje gutaha mukamugurira imyenda, mukamuha amafaranga atike, nayo azoshika agakoresha. Ariko umujinya n'ishari bikamuzamuka. Ariko mwabana umwe iyo si wasiwe nuko iyo si ngaho utuye biragusaba imbaraga. Aravuga ngo ndagiye. Ndabyibuka hari umukristo munyamasengesho umwe twabanaga hano mu banyamasengesho, asigaye atuye kure ntakizana. Abanyamasengesho bashaka kuba mwibuka. Mwanzi wawe no mu nzu yanyu aho wafa, muragira ngo abazimbabwe niho bazaturoga? N'abanyakoreya? Ni hafi aho. Abakugirira nabi n'abagandiriya toro iriya niho bazagutega imitego. Na hafi aho. Ngo agire gutya, yavugana n'umuhungu, yari umukobwa, yavugana n'umuhungu wapi, yavugana n'umuhungu wapi, yavugana n'umuhungu wapi, yavugana n'umuhungu wapi. Yaduhaye ubuhamya hano. Yavugana n'umuhungu wapi, na mukuru we nuko iwe yari afite na fiance, mukuru yari afite fiance. Yavugana n'umuhungu wapi, arasenga, asenga yitatu, asenga yirindwi, yakanyarira, aja kizabonwa, ajanda ngwino ngutabare. Yamaze ikadesha, arasenga, aramanuka, asenga wapi, ntibizakunda. Arasengesha, aja mu bahanuzi, yumva icumba, ati nzogira gute, nzokwitwa wani. Arasenga, arakubita hasi, arasenga. Ngo buce akora amasengesho y'iminsi 100. Arapfukama aravuga ati ntaho ngiye, nzoba hano mu rusengero, zozova hano mu rusengero, inje hano ngiye gukora amasengesho y'iminsi 100. Bazimana niki hapfuye iki? Atarya azosarya nimugoroba nyine mu buryo bwo gufata imbaraga gatoya, naho yikomeze, gerageza afate iminani. Ngo arangiza arasenga munsi wa mbere, iminsi 10, iminsi 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, umunsi w'100. Ngo aryama ararota, abona umuntu araje aramubwira ngo dore ubukwe bwawe uwabucuraguriye ni nyogokuru, nguriya agira agatebe, kariya gatebe yaravuze ngo aka gatebe, umunsi agatebe ka Kinyarwanda, umunsi kazosaza kagashira nibwo uzobona umugabo. Agate inturusu yoshira babajije agatebe ka Kinyarwanda karya, aza karambika imyenda gusa. Mwumve namwe mufite amakuru arenzayo, tubiziranyeho. Umunsi aka gatebe kazoshira, uyu muntu azoshaka, yagaza karambika imyenda gusa. Umuntu araza aramubwira ngo aka gatebe, nyirakuru ngo iyi si si ukujana ishoka,
si ukujana ishoka, abanyamubiri si ukujana ishoka, si ukujana kupe. Ariko ijambo ry'Imana rivuga hari imbaraga. Nguko rero iyo ushoboye kuba wagira umutima wo kubabarira uwo muntu, ngiye irembo rifunganye. Uwo ni umuntu utababarirwa, ukwiye kwica agatebwa amabuye bakamutwika. Ariko mu ijambo ry'Imana umutima uri automatique kubabarira, ngiye irembo rifunganye. Bigenda gute? Mukobwa aragenda, uwo muntu aramubwira ngo uzogende ushike mu giturage cy'iwanyu, numara gushika uzomuramutsa, umushira ibyo ugomba kumushira, uzomugemurire, ushira ibyo ugomba kumushira, nurangiza nushika uzobwinjire mu cyumba cyiwe, aza agaterekaho imyenda, bene imyenda nyine isanzwe mu rugo, ngo akure iyo myenda, uze ufata ishoka ugatemagure ugacoce, kuko ni umukecuru, ni umuntu ukuze, nimujaho amaboko ndiyo kunesha. Ugatemagura ugacoce gashe gashire, nurangiza ugatwike, numara ugatwika uzobona ikimenyetso. Aragiye tiyagenda, mwuka arambwira ati rwose tukagira ikintu, inabi ntizayishurwa iyindi nabi. Muri uru rugendo inabi ntizayishura iyindi nabi. Umujinya uburakari ntibuza bukora muri uru rugendo. Hazakora kwihangana, hagakora kubabarira. Ngurwo rugendo, ngwirwirembo rufunganye. Ariko kubikwepa, bavandimwe, irembo rifunganye, izo mbaraga uzazikura. Muririmbyi yavuze ngo ibyo uzabishobora ute, ntibizakunanira, niba ufite umwuka wera n'urukundo rw'Imana, ibiduhitimanye tubishatse by'ukuri, tubisenganye umwete, dukora iby'imbabazi. Ibyo uzabishobora ute, ntibizakunanira, ngo nimba ufite umwuka wera n'urukundo rw'Imana. Ibyo uzabishobora ute, ntibizakunanira, nimba ufite umwuka wera n'urukundo rw'Imana. Uzababarira abantu bameze gutyo, uzababarira abantu bakugiriye nabi, uzihangana.